Biz bugün Алматы облысы Қарасай ауданы Үшқоңыр ауылында тұратын Қалида апамыздың отбасына келіп отырмыз. Қалида апамыздың Қытай Халық Республикасы Ле-Қазақ автономиялы облысы Күнес ауданында тұратын 3 ұлы, 3 келіні және 14 немерасы Қазақстандағы Қалида апамызға жете алмай, сол жақта ұлдары сотталып, келіндері, немерелері ауыр қиыншылық астында қалып отыр. Қалида Ақытқан, ен нөмірі 54 08 26 49 90 48. Қазақстан Республикасының берген жеке азаматтық куәлік нөмірі 042 93 06 13. Ал Қалида апа, мына фотодағы үлкен ұлыңыз сатып алды. Мұнда тұр, 79 жыл туылған. Сатып алдың келіншегінің аты кім? Мәметжан Тоқтыгүл. Мәметжан Тоқтыгүл. Қанша балалары бар? 5 баласы бар. 5 баласы бар, 5 немереңіздің атын айтып берсеңіз. Үлкен баламның аты Рахымберген Сатыбалды, 79 жыл туылған. Жоқ, мына кімнің? Аялың кені? Жоқ, Сатыбалдының балаларының аты. Сатыбалдының балаларының аты, үлкеннің аты Тайыр, Шайла, Зібірия, Мұхаммед, Периде. Одан кейін бұлыңыз, Оразжан. Оразжанның әйелінің аты кім? Оразжанның әйелінің аты әкешін тармайым жетім қыз, Чарапет. Чарапет, Оразжанның қанша баласы бар? Оразжанның өзінің 4 баласы бар. Келіннің жалғыз ағасы қайтысы күтіп, бір бала далада қалып бағанын адам жоқ. Соны асырап алған, соңынан 5 болған. 5 бар. Оразжанның өзінің туған баласы Қайсар, Алмира, Каусар, Абабекірі. Ана бағып баласының аты, асырап алған баласының аты Қалыт. Мұнау кіші ұлыңыз, Ахметжан. Айелінің аты Мирай Бахар. Әкесін танымайым, шешесі бар. Мирай Бахар, Арзу, Батима, баллары. Батима, Халыт, София. Ал апа, сіз соңғы рет Қытай Халық Республикасына қашан бардыңыз? Мен 2016 жылы 10 айда бардым. 2016 жылы қазан айында. Ол кезде балаларыңыз аман есен, ә? Аман есен балаларым. Аман есен өз жұмыстарын істеп жатқан. Мен қайтып келгеннен кейін бір баланы 2017 жылы, мен 2016 бардым, 2017 жылы 2 айда, бірінші айдан бір баланы алып кіріп кеткен 4 айлық оқуға. 4 айлық оқытып шығарып жіберген. 2017 жылы, ә? 2017. Одан кейін іркес-тіркес балалардың үшеуінде бірақ алып кірді. Апарып тастады, үйренуге. 2018 жылы 2 айынан ке 18 күнісі балалардың 3 баланы үшеуін бірдей күнесінен оқуын лагерға алып кеткен естірім. Саяси үйрену лагеріне үшеуін бірдей, е? Үшеуін бірдей бір күнде алып кеткен. Сосын 3 келініңізде лагерге барды ма? 3 келін лагері қарғанда үлкен 3 баланы күйеуден алып кіріп кеткен екен, ертесінде Құлжатке келінін алып кіріп кеткен Құлжатын. Үлкен келін, Мәметжан Тоқтыгүліне. Құлжа қаласында? Құлжа қаласына алып кіріп кеткен. Одан оның ертесінде 19-дан 20-ның арасында ана неменені келінді күнесіне алып кіріп кеткен. 18-дан 20-ның арасында 3 келін, 3 ұлыны бірдей алып кіріп кеткен. Балалар көшір қалған, қайда қалғанын білмей. Мен балаларымды таба алмай көп ата жұқыда бардым,
Nazarbay Abşoğlu, Nazarbay'da arz kıldım, sütü жүріп, ballarınki anamlardan sorastırıp жүріп, ballar birevininki çeşesi, ana 3. gelin Miray Bahar degan çeşesi, onun 4 balasını alıp apta, bermem meni atıp öldürüp ketip alıp al. Bermem nemirelerim dep. Ekinci gelininki balasını bağanlardan yok, zehtik alıp ketipler. Ölgün gelinin eki balasını eki sınısı alıp ketken, 3 balasını kulcadikisine erkesi gelip bir nemire kızıyla eki gelin çıkancı baktı. Sonda 14 nemireniz bırak kangırtıp jibirgen. Kangırtıp jibirgen. Sayasi үйрөнүп atты лагерге камап, булдарды камап, 14 nemireni kangırtıp. Üç gelinin de çarşı tutturar, takımdan düşerdin çekilerini. Yani 3 gelinin de Allah köz değmesin, solunun solurur olgan, yani öğrosunu tanıp algan ballar görürsün. Bırak 3 gelinin de çarşı, bırak bunu kırıp sağın, çok çaç. Çaçıya bırak, yok kesip sağın. Doğru söyledi. Jengem de çıkıp aldı, ballarına koluna aldı, bärligi aman esen, bizden alandamamız. Analar mendek söylesip jatırmız, bäri jakсы, ularda köpleşip, jakty bolady. Bizden alandamamız, bizge ümet sonday jakсы karasıp jatır. Özüňizdin jaksylyk kütüňiz apay. Mine osulay söýletkizip, korkutup jiberip otur goý. Bizde bäri jakсы, bäri durus deydi. O bäri jakсы bolsa, otbasyny bırak asrauşsun kamap balların kangırtıp jiberema. Hazır 3 geliniz çıktı. Bostandıkta. Balların koluna aldı. Bostandıkta oğansa hükümetin kolunda otup dur koyar. Uyda oğansa. Hiç kayda çıkalmaydı. Baklava otup dur koy. Balların koluna aldı ya. Balların koluna aldı. Bırak 3 ulumuz kayda hazır? Künesi deydi, lagırda turmada. Türmede deydi. Turmada. Ana ölken balanını satıp alını Rahmi'ye satıp alını 20 yıl kesken. Rahmi'nin Rozcan'ını 20 yıl sottağın. Rahmi'nin Ahmetcan'ı 10 yıl sottağın. Mehmetcan Tohtuğunu 11 yıl sottağın. Ölken kelini mağurup orada turamaya kalan gen çağır görüptü. Hazır 2 ulumuzdu 20 yıldan sottadı, bir oldu 10 yılga sottadı. 10 yıl. Kişisin Mana o. 10 yılga sottadı. Ana 2 gün 20 yıldan sottagan satıp aldı men. Ben aytdım. Dadina şöyle sözüm da aytdım. Sen bu ballar 39-40'da yap kal 20 yılda sotlatıp jürsen o bal turumdan tüçürmegen nesi kaldırsam lem demeye koyup ettirdim. Balların kılımsını aytıp berilmeydi. Avuldun hakimi menen telefon arkalı söyleskönsiz, he? Yetirpin arkalı söylestim. Olarda cevap yok. Kılmıs üçün sottaldı deydi, Kılmıs üçün sottan deydi. Men anası olgan iken, niye kılmısı var? Men bilüğüm gerek anası olgan iken. Hayt desem, ballar kılmısını moyunda deydi. Niye de moyundadı? Adam öldürdü ma? Niye kırdı ballar? Uğurluk kıldı ma? Sen adam öldürgen yok, uğurluk kılgan yok. Niye kıldı ne olsam kelinderiniz? Onu kelinderin çakka sorayım. Desem, ündemeydi. Niye kılmısır balların aytpaysın ba? Devaysam ündemeydi. Cevap bergen yok. Kılmısını aytıp verilmedi. Endi sonda sol namaz okugandığı Namaz sebep bolup oturgandığı. O da sebepte otur. Menin özümün oyum 2016 yılı barganımda kızdı. Bala dadidin akça soraydı eken. Jerin akçasına, ekinçilik jerin akçasına. Men ne cebimdisi sen bir balanga pakven çıtrapka soğan tustayımız dep aytar eken. Az azını tustap turunglar men ne jemin? Men bir janның jeri, bir 4 mo jeri. Ayellerim jerine kelgen yok taldıdın. Jöt kelgen yok. Dep seyse bermeymin dep dadina şu jesi aytkan goy. Aytkan kezi men ne jemin dese sen ne jesang jemesin ba dep dadina baba ekisi. Elnazar degen, Orazalı Elnazar degen bala Sarıağaç'ın potlusu lıq soqaşlağı balağın moyuna bir koyup taldırıp sürgen koy.
Sol öşmençilik var da deydiler Kazak jigitlerdi. Endi bir balamdan 15 ming so'm var. Nima 7 ming so'm pakven aldı ana ölkön balamdan sorjula. Ana jerin akçaсын çok ekjil bermey. Endi 3 kelin turmudan chiqqandan keyin ana birden balalarga alsam da chitrab telesin, chitrab telemesem tağ baran jeringe barasın dep korkkan eken. Meniki to'sqandarim yo'q bo'lgan ekan, anavdan qarz olib, manavdan qarz olib, bizning dadiyda 20 ming so'm pul jinoyat qilibdi ekan, 3 jonning yerida. Sonra iki kelindan 15 mingdan Xitoyning akchasi 15 ming 30 ming so'm pakven olibdi. Turmudan chiqqandan keyin. İki kelindan. Ana ölkün kelin төлep men neyim төлeyim canımda qalmay otursam dep ana jerini bermepti iki kelinimge. Tagı bir balan çıtırıp pakven төлeysin dep. Özünün ne jeri jo'q qo'lunda balalar, özünün nimasi kunitib, birevi pichinden pişirip, bir kilodan 2 kilogram. Artık to'qitgan. Balan artık deydi. 3 bala, 4 bala deydi. Birden balan artık dep. Endi aytу қалай болса да қолдарынан келгенден кейін басып жаншып отыр деген әңгіме. Бұл күндерде басында лагерге түрлі сылтаулармен қамалғандардың бір бөлігі осылай 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл сотталып кеткендігі анық. Олардың ары қарай өлі тірісі белгісіз бұл күндер. Хабар ошары жоқ, а? Жоқ. Dadinin şöylesi var ballarımız olsun künesine çıkayım. Ben çetmem gerek bir yere cürkep alıp getirdiler, ben kayıttım dersem. Var künesine çıkayım, birgemiz yok, künesine var ballarımız. Özünün namaz okuyan cezası öte batır deyip çıktı. Bir kilo piçinden pişirip apır magazin ötküzüp çayını alıp yedik. Bir kilo piçinden alıp aparıp, 2 kilo piçinden alıp cartıya yit alıp gelip, tüt biskin bir yapraktan sonra tamak salıp, bırakıp cambağ bağlar hazırlıp, 14 nemri 3 kere kıyıncılıkın üstüne hazır. Men бұл қазіргі кезеңдегі Шинжаңда болып жатқан жағдайға байланысты ұлтымыздың басындағы аса ауыр қасірет деуге болады. Bir отбасындағы 3 бірдей арыстай азамат із тоссыз түрменің түбінде шығып кете ме? Біз осы видеоны түсірудегі мақсатымыз бүкіл әлемдегі кісілік қорғау ұйымдары, демократиялы елдер, Қазақстан билігі бұл істерге баса назар аударып, ақ-қарасын айырып, осы азаматтардың Қазақстанда тұратын анасына аман-есен оралуына көмек қолын созса екен дейміз. Сіздің қандай talap tilekleriniz var енді? Менің тілектерім, мен алыс жолы çalmayım, özüm kan basım, bir ayaktan жүрemey kaldım özüm. Men осы Қазақстаннан ki Abishoğlu Nazarboyev prezidentke Toqayev Kasım Toqayevqa her bir işki organlarga chet memleket Amerika, Rusya, Suriya her bir memleketlerindeki prezidentlerge, jurnalistlerden kömek sorayım. Men kıyınçılıkta kaldım. Köyüm boz kayıtısı olup gitti, o balalarının kaygısından kayıtısı oldu. Men үйde жалғыз kaldım, balam var, balamın da öz semiyası var, otbası var. Olğanda tırçılık gerek, 3-4 balası var, balamın da. Her bir organlarını, o balalarımızı sol tırmıdın bosatıp, alıp çıkıp mağan Kazakistan'a jetkizip birevi sorayım. Menin Xitayda izler soravçı жоқ, balaların izler baranın. Menin de tuğsqandarım жоқ, çalımda tuğsqandar жоқ. Kasım Toqayev Mırza, sizden ötünemin. Özünüzün bağırlarının, jalayının balası, benim 3 balam. Kömek çıkarınız. Xitayda konsuldaki elçilerle söylesip 3 balanı bosatıp birinizi ümit etemin. Ötünemiz. O jalayının tukumu koy. Jalayının açırım. Mırza degen elinin balası, çalının balası oladı. Kasım Toqayev Mırza qayta ötünem, mağan kömek çıkarınız. Mağan jardam kılınız. Balalarını şu turmudun amelesen bosatıp 14 nemden 3 gelimden o Kazakistan'a jetkizip birinizi ümit edemin.
2 yıldır kadar barmagan yerim kalgan yok. Her bir iş keminizlik, sırtı minizlik'e. Özünüzge Tokay Mırza, Prezident Nazarbayev'a beğendim her yazıp geleceğim. Menin kolumda ne iştahsı kemin, ben canınız geldim, hiçbir şey yapmam gelmedi. Özünüzün kömek sorayım. Menin cılap bütün boğulum özümde. O hiç keminizlik, sırtı minizlik. Şu Prezident Mırza kardeş kömekten başka hiç kadar kolumda kemin kömek sorayım. Mallarımda kurtuldunuz. Mallarımın etkisi belki yapıyorsunuz. Ben özüm kazamadım. Ben bana izlemeyinde kamam tutamadım. Korkam. Kendi yönetimin suyunu çürüyüm benim. Oldu, acılamanız. Benim mallarımın eskiden günahı yok. Benim namazı küçümeyi organlarımızı kılması yok. Kızayda eskiden sarılmış çok ızdırdı çok bu kadar. Hiç bunun örneği yok da oturup. Oldu, apatçılamanız. Endi әлемдік ұйымдар, кісілік құқық ұйымдары, демократиялы елдер, Қазақстан билігі осындай істерге жоғарғы дәрежеде көңіл бөледі деп үміттенеміз. Әрі осы түсірген видеомызды барлық журналистер, блогерлер, қоғамдық белсенділер әртүрлі тілдерге аударып, әлем ақпаратына шығаруға көмектессе екен дейміз. Тек Қалида апамыз сияқты қаншама мыңдаған қандастарымыз осы жауыз саясаттың кесірінен зар еңіреп отыр. Бұл мыңдап неше мыңдап саналады бұндай кісілер. Ешқандай соттың үкімісіз, қылмыссыз сотталып кеткен қандастарымызға жақыннан көмекте болса екен деп сұранамыз, үміттенеміз. Сау болыңыздар.